ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى فطار تاني يوم رمضان، رواقي اكل من امبارح. الاكل بتاع امبارح بعيد تدوير النهارده. انتوا بقى هتفطروا ايه النهارده؟ انا امبارح يعتبر ما اكلتش، يعني امبارح ما فطرتش حلو بصراحه، لان طول النهار كنت واقفه في المطبخ، كنت تعبانه جدا جدا، فاللي هو ايه، فطرت كده اي كلام. كنت بقى برضه لميت المطبخ كده لما اي كلام، ودخلت بقى خدت لي حبيتين مسكن ودخلت نمت. كل حته فيها كانت بتقول يلا يما. المهم بقى ايه، هو بقى الاكل بتاعتي امبارح اهو، البط اللي فضل من هنا مكانها ايه، بحمرها بقى. امبارح كنت محمراها في الفرن، النهارده بحمرها بقى في شويه زيت، وكمان هقدح ايه شويه زيت برده على على المحشي. وعملنا عصير ايه يا ولاد؟ عملت عصير تمر هندي عشان الولاد، يعني العصير ده طلب الولاد يعني. محمد كان عايز جوافه، بس عملنا النهارده تمر هندي. انا امبارح ما فطرتش، انا عايزه النهارده اكل محشي. انا امبارح اتظلمت ظلم، كنت امبارح بصوا في عالم اخر. بس يا حمود خالته جايبه له طبله وجع لنا دماغنا بيه، شغال مسحرات. يلا كل سنه وانتم طيبين.